Danes imamo to čast in veselje, da se pogovarjamo z Andrejem Nikolidisom, enim najvidnejših predstavnikov črnogorske književnosti, črnogorskega literarnega buma, tudi enim najpomembnejših intelektualcev v regiji. Slovenski bralci ga že kar poznamo. Leta 2007 je pri nas izšel njegov roman Mimezis, pa potem 2018 kar dva, Madžarski stavek in Sin. In nedavno pri založbi Sanje tudi njegov roman Odlašanje parezija. In o tem romanu bova tudi govorila, o okoliščinah nastanka tega romana, in sicer o kolumni, ki jo je napisal ob 20. obletnici Republike Srbske, ki je izzvala kar precej burnih medijskih odzivov. En mesec dni so ga v bistvu vlačili po medijih, tudi meddržavni konflikt je nastal, in o tem nam bo več povedal Andrej Nikolaidis. Da za početak možda malo za one koji nisu čitali još roman, objasnimo okolnosti priče tog romana ili jedne od priča. Znači, šta je bilo u vezi te kolumne da su bile reakcije tako, mislim, brutalne, mogu reći. Šta si ti tu zapisao? Tu sam u stvari manje bitan ja, zato što je to standardna praksa beogradskih tabloida koji tradicionalno su pod kontrolom onoga koje je u tom trenutku na vlasti. Dakle, sad je to Aleksandar Vučić, onda je bio Boris Tadić, ali u biti njihova uređivačka politika je ono da se nagazi, zatre i iza njih da ostane samo krvavo tijelo. Dakle, to je takva vrsta ideje da se nešto takvim medijskim pritiskom može postići. Koliko ja vidim, to je vrlo nefunkcionalno i ne radi im posao, ali oni ne odustaju od te koncepcije. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da se mojom malenkošću, koji sam apsolutno nebitan, dakle naročito politički i naročito u Srbiji, kompletna tabloidno, dnevno novinska scena u Srbiji bavila čitavih mjesec dana. Dakle, sad šta god da sam ja napisao, to racionalno nije mogao biti adekvatan razlog za takvu vrstu pažnje. Cinično govoreći, napravili su mi uslugu zato što su onda za mene imali priliku čuti i ljudi koji nikada drugačije ne bi čuli za mene, svakako ne zbog mojih knjiga. Ja sam napisao za žurnal Info, koji je tada bio relativno mali portal, sada je prilično bitan u Bosni i Hercegovini. Zapravo jedini portal koji se danas bavi ozbiljnim istraživačkim novinarstvom u toj zemlji. Kolumnu koja se zvala, samo da se pokušam sad prisjetiti, Elem, pominju se Verhoeven i Benjamin i nekakav događaj u Banja Luci koji se tih dana zbivao. To je dakle bio naslov. Jasno je dakle da je pisano iz ključa Verhoevenovog filma Starship Troopers i Benjaminove kritike nasilja. Dakle, već u naslovu je to naznačeno, poslije se u tekstu to do kraja razvija. Dakle, kako bi se to što se zbilo u Banja Luci protumačilo iz tog ključa. A zbilo se da je tamo bio nekakav praznik, pa su se, kako već to biva, u nekoj velikoj sali u tom gradu. Godišnjica Republike Srpske, zar ne? Jest, bio je. I onda je bio kompletan državni vrh, bio kompletan državni vrh Srbije, ne i Republike Srpske, jer to nije država, nego entitet unutar Bosne i Hercegovine. I međutim, javljeno je da je pronađeno nekakvo oružje u toj sali i krenuli su naravno spinovi da je u pitanju oružje koje su tu ostavili islamski fundamentalisti koji su željeli da u vazduh dignu političare iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i Srbije. I taj spin je trajao prilično kratko zbog toga što se već sutra dan ili dan nakon toga javio tip izvjesni Bole koji radi kao čuvar ili čistač u toj sali
i koji je rekao ne, to je moje oružje, ja tu čuvam svoje automate, snajpere, bombe i tako, evo, izvinjavam se, nema nikakvih problema, nisam htio nikoga ubiti i tako dalje. Što je otvorilo čitav niz bitnih pitanja, dakle prvo kako funkcionišu ti mediji, a drugo otkud bole to oružje i treće šta je obezbijeđenje radilo pa to oružje nije spazilo ranije. I meni je to bio idealan povod za sprdnju i to je prije svega satirički tekst, međutim njih je to strašno iznerviralo i oni su tvrdili da sam ja predložio da sam ja zapravo postrkivao na terorizam. Udruženje novinara Republike Srpske Državnom tužilaštvu predalo krivičnu prijavu protiv mene za postrkivanje na terorizam, što je prilično ozbiljna optužba zbog prilično benignog razloga. I onda, dakle, je krenula ta medijska mašinerija i meni je, kad je sve to prošlo, palo na pamet kako bi se moglo napisati ili pokušati napisati pristojan roman o svemu tome, tim prije što sam baš u to vrijeme pokušavao raditi na drugom romanu. I onda sam zapravo spojio dvije priče, ono što se meni zbiva i priču koju sam želio napisati, da bih napravio nekakav kontrapunkt i da bih praktično pokazao kako vas život sa svim svojim banalnostima može omesti u literarnim planovima. Dakle, na kraju je malo šta ostalo od priče koju sam isprva želio napisati. To se pretvorilo u nešto sasvim drugo, u priču o ne toliko o meni, koliko o nemoći pojedinca u susretu sa onim što je aktivna i brutalna politika. Mislim, ako se ja dobro sjećam svega toga, a prilično sam siguran da se ne sjećam, to bi otprilike bilo. Da. Ta smetnja kod pisanja je samo jedna od stvari koje se dešavaju onome koji piše na način parezije. Možda još da objasniš šta taj termin parezija znači? A to sam ja našao kod Foucaulta i onda sam pojednostavio stvar, na neki način sam kasapio tu Foucault, pošto naravno ne možete u romanu razvijati do kraja filozofski koncept, a naročito ga ne objašnjavati, naročito ne u fusnotama. Ja sam mislio na koji segment njegovog objašnjenja šta je to parezija sam ja mislio i zašto koristim taj termin, a to je zapravo nešto što je on pronašao u antici, zapravo preciznije kod Grka, i radi se o specifičnom načinu govora koji je način govora usmjeren prema moći. Dakle, recimo da neko ko je danas novinar ili neko ko je onda bio mislilac, jer novinara srećom po njih nisu imali, se obrati onome koji ima ozbiljnu moć, uključujući tu i moć da mu uzme život, i to mu se ne obrati bilo kako, nego obrati mu se sa namjerom da ga uvrijedi, sa namjerom da mu baci rukavicu u lice i sa namjerom da mu bez obzira na posljedice saopšti istinu. Dakle, to je specifičan način govorenja istine prije svega. Prvo, parezija podrazumijeva da kažeš istinu i pod dva podrazumijeva da je kažeš tako na način koji će onoga koji ima moć najviše iritirati. A kakvi su uslovi za takav govor i kakve su posljedice? Pa uslovi uvijek postoje. Vi imate jaku Lakanovsku školu u Sloveniji i ekvivalent tome bi na neki način bio diskurs analitičara u toj terminologiji, jer je zapravo u toj Lakanovoj matrici 4 diskursa uloga analitičara da histerizira onoga ko ima moć, odnosno gospodara, preciznije onoga ko vjeruje, odnosno pogrešno vjeruje da je gospodar. Dakle, to je vrlo slično tome, jer ako nekoga histerizirate, možete također očekivati histeričnu reakciju koja bi mogla postati nasilna. Dakle, nije identično na bilo koji način, ali je moguće napraviti neku vrstu paralela. To možete raditi kad god hoćete. U razvijenim demokratijama, ne zbog toga što je to savršen sistem, nego zbog toga što te ljude prosto nije
briga šta im govorite i pišete. Možete to da radite bez posljedica u totalitarnim režimima koji paradoksalno obraćaju više pažnje na kritiku i osjetljiviji su na kritiku, pa je otud i uloga onoga ako kritikuje zapravo značajnija u totalitarnom režimu nego u demokratiji. To ima određene posljedice, odnosno može imati određene posljedice. Tako da mogu vas tužiti, mogu vas pretući, mogu vas u krajnjem i ubiti, što su radili sa novinarima koji su iritirali kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Tako da je tu sve moguće. U mom slučaju ih nije zanimao, da tako kažem, da iskoristim tu hrvatsku riječ, moj fizički boljitak, nego ih je jednostavno zanimalo da kroz tu kampanju, jer to je paradoksalno, zapravo nije se tu radilo o meni, nego se radilo o tome da je Boris Tadić ulazio u predsjedničke izbore. I trebala mu je politički identifikacija sa Đinđićem, koji je, kao što znamo, javno pogubljen, dakle, za pokaz. Ako se pojavi još jedan političar koji pokuša ovo, također ćemo i njega javno pogubiti. Sad Tadiću je trebala identifikacija sa Đinđićem i onda je od mene napravio Legiju. Dakle, to je bio taj spin, kao što je Legija strijeljao javno Đinđića. Ja sam se pojavio kao figura terorista, onoga ko podstrekuje na ubistvo Tadića. To je bio toliko besmislen spin da je naravno ne zbog toga Tadić na kraju uspio da izgubi izbore od vjerovatno najgoreg kandidata koji se pojavio u istoriji srpske politike, a to je Tomislav Nikolić. I to je zapravo paradoksalno bio i kraj političke karijere Borisa Tadića, što nije nešto što bi on trebao raspraviti sa mnom, nego bi to naravno trebao raspraviti sa svojim spin doktorima i savjetnicima. Da. A ko po tvojom mišljenju na ovim prostorima, a i šire, još govori na način parezije? Sad, od neživih autora nikakva tajna nije da ti je blizu Thomas Bernhard, a možda od živećih... Znaš šta, ja nisam čitao bolje, neću reći tekstu, ja nisam čitao bolju novinsku književnost od one koju piše Viktor Ivančić. I nisam je čitao nigdje i nikad. I dakle, ja sam jednom njemu rekao... On je za Feral Tribune pisao. Sad piše za Novosti, to je kao glasilo srpske manjine u Hrvatskoj. Nije lijepo prepričavati privatne prepiske, no vjerujem da mi Viktor neće zbog ovoga zamjeriti. Ja sam, koristeći upravo analogiju sa Bernhardom i njegovim romanom Gubitnik, u kojem zapravo susret junaka tog romana sa Glenn Gouldom, dakle najvećim zamislivim pijanistom, dovede do toga da oni ne samo, iako su bili iznimno talentovani, odustanu od svoje pijanističke karijere, nego i užurbano priđu u kraju svoga života, dakle susret sa istinskim genijem ih na neki način vodi u smrt. Ja sam napisao u jednom mailu Viktoru da, što se mene tiče i što se našega posla tiče, on je Glenn Gould. Dakle, ja ne mogu dati veći, iz moje perspektive to je najveći kompliment koji bilo kome povodom bilo čega mogu dati. Tako da je Viktor taj kojega tražimo, definitivno. Ok, hvala ti za tu referenciju. Sad u Sloveniji ima, mislim, ne možemo reći da su tu hiljade i hiljade tvojih čitaoca, ali oni koji jesu... Desetine i desetine. Oni koji jesu, tvoje knjige čitaju po 2-3 put i citiraju pasuse na pamet svima koji imaju 5 minuta. Ja sam jedna između njih, ali tu je i mlađa generacija koji sad imaju 22-25 godina. Sad, znam da ti namjerno nisi na društvenim mrežama i tako, da ne bi bio u kontaktu sa čitaocima, ali to ti vjerovatno ipak nešto znači. Ne, znači mi puno i raduje me, zbog toga što između ostalog i zato što mi govori da ono što sam ja zamislio kao koncept koji ću koristiti kada pišem, na neki način funkcioniše.
A koncept je zapravo vrlo jednostavan. Ja naime stvarno mislim to što pišem. Dakle, u trenutku, to dakako ne znači da ću i sutra to misliti i vrlo često i ne mislim, ali zaista u trenutku kada to pišem ja govorim ono što je moja istina. I zaista ne lažem u tekstu. I otud i kraći format tekstova, ne samo otud, nego prosto zato što ja mislim da je besmisleno danas pisati repliku 19. vjekovnog romana, najprije zato što je roman kao forma doživio svoj vrhunac upravo tada. Dakle, mislim da je 19. vjekovni roman kraj romana kao forme. Ovo što mi radimo je čeprkanje po ostacima, dakle ne stajanje na ramenima giganata, nego čeprkanje po ostacima giganata. Dakle, drugo je vrijeme, ljudi nemaju ni pažnje, ni vremena da čitaju 6 stranica dugačke knjige. Ono što je mene uvijek zanimalo je da napravim knjigu koja se može pročitati u jednom sjedjenju. Dakle, sjednete, otvorite knjigu, dovršite je i idete da radite ono što želite zapravo da radite i čime želite da se bavite. To djeluje kao nepretenciozno, ali zapravo je prilično pretenciozan koncept, zbog toga što fudbalskom terminologijom morate driblati na malom prostoru. Dakle, viškovi su nedozvoljeni, iako ne tvrdim da ih ne pravim. Tako da nekoga je traganje za savršenom formom, a zapravo svi mi koji se bavimo ovim poslom i ne radimo ništa drugo nego neprekidno tragamo za najboljom formom, za ono što mislimo da imamo reći. Nekoga vodilo u više teksta, mene je neprekidno vodilo u manje teksta. Tako da ja čak i ne tvrdim da pišem romane, ja tvrdim da pišem tekst. I uopšte ne mislim da je bitno kako će se to klasifikovati. Tu postoji neka priča i priča je ispričana i najmanje je bitno da li ona odgovara nekakvoj akademskoj definiciji romana za koju sam napokon siguran da više i nije aktuelna. Tako da, znaš, baš neki dan sam čitao Deridin pokušaj dnevnika o putu u Sovjetski savez i on tamo zapravo kaže kako je Heidegger tvrdio da kod Grka nije postojao metodos, dakle nisu se bavili metodom. Postojao je samo hodos, dakle put, a tu se zapravo radi dakle ne o metodi, ne o proceduri, nego o probijanju puta, staze. Zapravo to je ono što sam ja neprekidno pokušavao uraditi. Otvoriti nešto tim tekstom. Usmjeriti sebe i onoga ko čita tim tekstom negdje gdje inače ne bi otišao. Napraviti malu čistinu u šumi, heideggerijanskom terminologijom. Dakle, pomoći sebi i eventualno pomoći drugome da razumije nešto. I to je sasvim dovoljno. To je zapravo najviše što bilo koji tekst može uraditi. Dakle, nikakva velika priča, nikakva velika istina o našem vremenu, svijetu i tako dalje, uključujući, dakle, upravo suprotno onoj idiotskoj ideji da je roman svjedočanstvo o jednom vremenu. Ne, radi se samo o jednoj misli, moguće da je samo jedna rečenica u pitanju, moguće da je samo jedna sintagma u pitanju, ali ukoliko ona otvori neki prostor za mišljenje samo jednom čitaocu, to je sjajno. Ta knjiga nije napisana uzalud i to je najviše čemu se ja mogu nadati. Verovatno zbog intenziteta s kojim pišeš i temama kojima se baviš, koje nisu najveselije, da tako kažem, možda i zbog toga ne možeš pisati duge romane. Mislim, kako bi... Pa znaš, mogao bih ja... značilo za tvoje zdravlje da napišeš 1000 stranica romana? A nije, Dijana, znaš, ljudi pa tako i ja uživaju u vlastitoj mizeriji. Moguće je pisati 1000 stranica o svome jadu. Na kraju zaista počneš da uživaš u tome koliko si nesretan. Zapravo, za većinu ljudi, za većinu nas je iznimno uznemirujuća misao da naša nesreća ni po čemu nije singularna. Da ni po čemu nismo jedinstveni, pa ni po svojoj nesreći. Milijarde ljudi su bile nesretne na isti način kao i mi. I to je zapravo ono
je iritantna pomisao za pisca koji bi da saopšti svijetu svoju nesreću. Tako da može se pisati o jadu, kako da ne, i 1000 i 2000 stranica, ali to nije ono što je mene zanimalo. Ja se ne osjećam jadno, osjećam se uglavnom bijesno. I te provale bijesa traju tih 100-ak stranica, koliko traju moji romani. To je neka vrsta onog dječjeg tantruma, literarni ekvivalent dječjem tantrumu. Tako da je to je razlog zašto te knjige izgledaju, tako imaju taj obim. Okay. Poslije svih sudskih napada, medijskih, ličnih i tako dalje, šta te sačuvalo kao pisca? Jer verovatno cilj tih napada je bio i u tome da te ušutkaju da prestaneš da pišeš, ali ti to nisi uradio. Pa prvo, ja ne znam da radim ništa drugo, apsolutno. Ovo je jedini zanat koji sam ja u stanju da obavljam. Drugo, ljudi još uvijek žele da mi plate za tekstove. Ja radim kao kolumnista, znači još uvijek postoji neko ko ima novac i ko je spreman da mi da novac da bi ja iznio nekakvo mišljenje. To je vrlo sretna okolnost. Posve sam siguran da u skorijoj budućnosti za ovim mojim zanatom neće biti potrebe i onda zaista ne znam čime ću se baviti. A drugo, ja sam neprekidno pišući pokušavao prije svega da stvari objasnim sebi i čitav, sve što sam ja napisao je zapravo jedan prilično dugački proces uzaludnog pokušaja da sebi bilo šta objasnim. I na neki način je čitav proces autoterapeutski. A osim toga, postoji nešto što je potpuno neracionalno, postoji duboka, zaista iskrena potreba da tekstom reagujem na nešto. I postoji ta potreba da ljude koji me iritiraju i koje smatram naročito ogavnim i krivim za nesreću koja se oko mene zbiva, što je više moguće, što je snažnije moguće i uspješnije moguće uvrijedim i naljutim. Mm-hmm. Dakle, kako bi rekli u Bosni, meni je to prosto merak, a svaki merak se plaća. Dakle, kao što platiš rakiju ili platiš travu, tako na neki način moraš platiti i to što želiš da vrijeđaš ljude koji mogu da ti naprave nekakvu štetu. Ja baš to volim da radim. Jer i taj roman Odlaganje parezija neki način da se izboriš s tim što ti se tad dešavalo. Razmišljala sam ko je u nekoj literarnoj tradiciji bio u sličnim okolnostima gdje je morao sa knjigom odgovoriti na svoj prijašnji tekst ili knjigu i to je bio Danilo Kiš, na primjer. Da, ali jeste i to je, mislim, da, čast mi je na toj usporedbi, iako nije usporedivo. Prvo zato što je njegova knjiga 1000 puta bolja, a drugo zato što se u njegovom slučaju radilo da i političkim stvarima, ali radilo se odnosima moći na književnoj sceni. Ovdje u mom slučaju se radilo baš o brutalnoj političkoj borbi i o jednoj, kako sam već rekao, predizbornoj kampanji koja je smatrala da bi za tu kampanju moglo biti korisno ukoliko bi nekakvog nebitnog pisca iz Ulcinja u Crnoj Gori jednostavno zgazili svojom tabloidnom mašinom. A možda da završim misao ili pitanje, pomislila sam već kod Kiša kako na neki način usamljen i izolovan mora biti čovjek koji mora napisati knjigu da bi objasnio svoju prethodnu knjigu. Jel ti imaš te osjećaje neke izolovanosti u svojoj okolini? Da, ja imam osjećaj izolovanosti, ali sam sretan zbog tog osjećaja i učinio sam sve što sam mogao da bi se osjećao izolovano, jer ja ne želim nikakve kontakte. I kao što nisam na društvenim mrežama, vrlo sam rijetko u kafićima, osim rano ujutro kad nema ljudi. Tako da ja jesam izolovan, ali to nije nikakvo prokletstvo pod navodnicima i iz moje perspektive nije ništa negativno, nego je baš ono za što sam se borio, kako bi rekli. Da. Da. Do te uloge javnog intelektualca imaš određenu skepsu, sumnju. Zapišeš u romanu da je časnije
prodavati svoje tijelo, nego produkte svog uma. Zašto tako misliš? Pa zato što, mislim, znaš, mislim da mi ne možemo promijeniti ništa. I mislim generalno da je, znaš kako, nekad su, i to ne tako davno, još 60-ih, to je prije svega pola vijeka bilo, ljudi zaista vjerovali da jedna pjesma može promijeniti svijet i vjerovali su da nekakav muzički festival može donijeti političku promjenu. Mi danas smo apsolutno sigurni da bilo koji tekst, govorimo o književnom tekstu, ne može promijeniti svijet. Svijet su nažalost mijenjali vjerski tekstovi, no danas čak ni to više nije moguće. Dakle, mi bi danas morali biti svjesni kako svijet nije moguće mijenjati čak ni na gore, a nikakav put u boljitak nije moguć. Stvari na svijetu se ne dešavaju zbog dobrih ili čak i genijalnih tekstova, nego se dešavaju zbog novca, žudnje za moći, zbog raznih stvari koje bismo svrstali u kategoriju gadosti. To je ono što pokreće svijet. Danas smo između ostalog u situaciji gdje moramo paziti da ne povredimo emocije zločinaca i tako dalje, što je često primjer i tvog pisanja. Taj spin, znači, kako smo došli do tog spina? Došli smo tiho, neprimjetno i neumitno. Jednostavno, ti koncepti dijaloga, javnog prostora, tolerancije su od strane naših desničara iskorištene kao ne alibi, nego kao instalaciju aplikacija koje njih neprekidno pretvaraju u pobjednike. Ja ne vidim kakav bi bio potreban dijalog i u kakvom javnom prostoru između fašizma i antifašizma. Pa šta? Da vodimo dijalog i onda se kao nađemo u sredini i to je idealno rješenje za to. Ne ide to tako. Nema dijaloga između fašizma i antifašizma. Nemogući dijalog. U trenutku kada taj dijalog počne, fašizam je trijumfovao i to je ono što se desilo u našim zemljama. Kako za ono što važi za fašizam, važi i za ostale desne koncepte. Prosto sama ideja da je potrebno voditi nekakav dijalog sa nečim što je brutalna forma varvarizma je krajnje pogrešna. I kažem, jednostavno je sve to iskorišteno kao mehanizam kojim smo mi natjerani da, i to je zapravo, ako ćemo pravo, mjera našeg poraza. Pod mi i pod našeg ne mislim čak ni na liberale i ljevicu ili bilo šta što bi se moglo smjestiti na bilo gdje na političkom polju, nego prosto mislim na elementarno pristojne ljude. Dakle, mjera našeg poraza je to što smo mi u javnom prostoru neprekidno prisiljeni dokazivati aksiome. I dokle god mi moramo dokazivati aksiome, mi ćemo biti gažani u istom tom javnom prostoru i u svim drugim aspektima realnosti. Tako da to je ono što nam se desilo. Mi smo bili previše pristojni. Dakle, desničari su bili brutalni, bili su nasilni i nisu marili za metodologiju o kojoj smo već govorili. Mi smo se iscrpljivali u raspravama o metodama i korektnosti i za to vrijeme smo šamarani, udarani nogom u stražnicu i otjerani u zapećak. To se desilo. Nekad morate biti odlučni i nasilni, ne postoji drugi način da se riješi problem. Aha, je li to možda odgovorno? Jer imam to pitanje za $1 milion, znači kakvo je rješenje te situacije? Pa ja ne vidim rješenje. Ja zapravo se nikad i nisam osobito bavio budućnošću. Čak ne ni, mislim da, sa sadašnjošću da, u političkim kolumnama, ali u književnosti ne. Neprekidno sam se bavio onim što je prošlo i to ne zato što mislim da tamo
leži odgovor na pitanja koja nas čekaju u budućnosti, ne dajem ni 5 para za to, nego sam se time bavio iz krajnje sebičnih razloga, pokušavajući sebi objasniti gdje su stvari krivo krenule u toj prošlosti o kojoj govorimo. Tako da ja naravno ne znam šta nam je činiti, a jedino mogu dodati da nije na meni niti na bilo kome drugom ko se bavi ovim poslom da daje odgovore na ta pitanja. Naš posao je da pišemo ako je moguće dobro, a ako nije onda barem da tekstovima dodatno ne zagađujemo ovaj svijet. A o tome što će se dešavati sutra i ko će se oko čega boriti sutra, srećom po mene bave se neki drugi ljudi. Ja prosto niti sam plaćen za to, niti me interesuje. Sad ćemo slaviti 30. godišnjicu Slovenije, pa da te kao stručnjaka za godišnjice država pitam kako ti shvaćaš Sloveniju kao neku državnu tvorevinu, tako kažem? Ja mislim da sam ti to negdje pomenuo. Meni je Slovenija uvijek bila inostranstvo. Na neki način je bilo inostranstvo čak i kad smo bili u Jugoslaviji. Mislim da je to zbog jezika. Na sličan način i Makedonija, recimo, ili Kosovo su mi bili. Dakle, ovo nije apologija slovenačkog urođenog zapadnjaštva, niti vam želim reći kako vi niste Balkan ili ste razvijeniji u političkom, ekonomskom ili bilo kom drugom smislu od nas ostalih nesretnika s ovih prostora, iako jeste. Ali jednostavno zbog jezika i barijere koju on uspostavlja, Sloveniju sam uvijek doživljavao kao inostranstvo. Kada bih govorio mislio sam na nas unutar ovog četvoroimenog jezika. Pa dobro, ja svraćao sam u Sloveniju, čini mi se da ste prilično dobro prošli sve u svemu. To izgleda iz moje perspektive kao vrlo u odnosu na ono gdje ja živim i u odnosu na ono što se kod nas biva, izgleda kao vrlo pristojno i bezbjedno mjesto za život. Posle sam siguran da ste vi kritički nastrojeni prema onome što se u Sloveniji zbiva, ali ono kad živiš u Kongu, Egipat ti izgleda sjajno. Ja? A sa druge strane možda te moramo više zvati u Sloveniju. Ne samo zove. Osjetiš tu nelagođu koja je ovdje sve veća. Prošlo je već skoro 10 godina od te kolumne, od tog romana. Kako danas gledaš na tu čitavu situaciju? Pa, znaš kako, ne gledam jer ne bavim se jednostavno tim, dakle, nikad nisam imao spora oko toga da li sam trebao napisati takav tekst, jesam, da li sam trebao napisati još bolji tekst, jesam, da li sam u tekst trebao uvrstiti rečenice koje su bile sporne, jesam, da li sam mogao i jače iznervirati Tadića, Dodika i ekipu, jesam, nažalost nisam, tako da sve u svemu, naravno, da danas pišem taj tekst, napisao bi ga vrlo slično, vjerovatno ipak bolje nego što sam onda učinio. Bio bi vjerojatno još iritantniji, nemam nikakvo kajanje zbog svega toga što se desilo i napokon to je jedini prirodan pristup, jer u suprotnom suprotan odgovor bi značio da sam idiot, dakle da sam neko ko piše tekstove koji ne mogu izdržati takozvani test vremena i značilo bi da sam podložan pritisku, što bi bila katastrofa za ovo čime se ja bavim. Tako da nemam zapravo nikakvih dvojbi oko toga i nikad se nisam bavio nakon što sam napisao knjigu tim stvarima. Jedino mi je žao što pametnije bih uradio da sam sačekao sa ispisivanjem tog romana. On bi vjerovatno, jer je on napisan doslovce odmah nakon događaja o kojem je riječ. Ta knjiga je praktično izašla svega nekoliko mjeseci nakon teksta koji je izazvao čitavu stvar. Ja inače brzo pišem, ja niti jedan roman nisam pisao duže od 2 mjeseca, uključujući tu ispravke
i ostalo prosto zato što su tekstovi kratki, a ja u tim tekstovima doslovce razmišljam godinama unaprijed. Evo u ovom slučaju, u slučaju ovog romana to nije bilo tako i žao mi je što ga nisam pisao recimo godinu ili dvije kasnije, jer bi vjerovatno tekst bio bolji. Jer prosto bez obzira na talenat i rutinu, a ja nisam osobito talentovan, ali imam ozbiljnu rutinu jer mnogo pišem, potrebna je izvjesna distanca i izvjesan proces promišljanja onome što pišete. Mene, međutim, sve to ponijelo, imao sam potrebu da to ostavim iza sebe i onda sam odmah uradio taj tekst. Da, bio bi bolji da sam ga pisao nešto kasnije. Možda sad na nečem radiš ili... Ne, sad ne mogu. Sad se bavim samo kolumnističkim poslom zato što sam se zaposlio na nekom portalu, imam ugovor koji me obavezuje da pišem 3 teksta, 3 kolumne nedeljno i to je žestok tempo. Nedeljno? Da, i dok budem radio tako, nemoguće je da se bavim bilo čim drugim. Međutim, mi smo u Crnoj Gori sad u vrlo specifičnoj političkoj situaciji i to je moj način da pokušam da pomognem da se, dakle, da kako minimalno da pomognem da se što prije iz svega toga izvadimo. Pa onda u neka bolja vremena. Uostalom, mislim da sam prošle godine objavio roman, a moj prirodan tempo objave je jednom u 3 godine. Dakle, jedan roman, 3 godine, 3 za desetljeće, to je sasvim dovoljno. Tako da, niti je po mom sudu vrijeme da radim novi roman, niti imam vremena da se time bavim sada. Ok, mislim, radujemo se tvojim novim tekstovima, a čitamo i kolumne, tako da hvala ti na razgovoru i na pisanju. Hvala vama.